ekikumara kandi tuyina obusasi bw'amaani nkitwe abatuuzi ba Lake George. Omwaro gwa Bukurungu omu district egi nigwo gumwe aha myaro eyetoreirwe enyanja ya George kandi abantu abaingi abarikutuura aha mwaro nibabaho ahabw'okushoha. Abaturage bagambaho na Sky TV barikushoborera okuba beetoreirwe ebizibu nyamwingi nk'obutagira mihanda mirungi gwe za PDM tibakazirebaga ngu nangwa n'ekikusingayo kubashasha n'obutagira amashanyarazi. Ekizibu ni kimwe twine firiji kutwakuba twine amashanyarazi kumanya ngo government nemanya ati nkamukungu bina amashanyarazi Kasaka bina amashanyarazi Mayoro bina konkita batekateke kandi tuge mutawuni kanso bino obuzibu bwa network itwe kunu tugira network waza kugira ngo omuntu ogire uwateera nutekwa kugira kutambura munonga ukaronda network aheri ukabona kuteera owo kwenda. Aba bashobora ngo ibyo bwegeso mu mwanya ogu biri ahansi munonga. Niyo ningira ngo abebembeze n'abazire baremererwe controllinga abana babo abo kuba abebembeze nibagezaho ubundi cyonka abana abazire tubakufaye kutabana amashomero tubakusasura school fees umwana naguma nazayishomero nabambinga n'umwana bimutama. Indwara z'obushambani nazo ziri higuru omucweke eki kuchera munonga minyeto nibo kusanga bine mu UTI konka tugezeho kubazanzaba okurigirira kubasa akusanga kubasika tubongera umbarwara amahango agakweyongera. Ubwa hati abaturage nibashaba government kubijuka ekahurira ebizibu byabo. Atebe cyanga cyange icyo kubanza nsaba ngo tukore teamwork tugire okwatanisa tureke kupingapingana twari bangu ubwo umuntu nabasa kutwebembera tumuteke mu bwesige twatanise nawe tubase kutungure cyeka kitu. Amakuru agagasha kwa Sharif Murungi habwa Sky TV Agenshonga.